Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Ajunzano hualto ayesti, chech baniljam hahawil, mansha hablaja noche yute beibal ashke manto ochtaneno Dios, yutol igbabilis beibal biuis nabal kamielap noch, kaukek inal ais nabal kamchiyak Dios habok is inal tol ay kalintoh bal inal, yutol kam habok chinache el yu yu ispitalil kam habok chikishwi tolchi yashak al tohpa shol mulal, tolchi al kan yunin hantak setman wacho, palta ayesti, man ashka tumash yut kuyon yet Cristo. Ta tol aya bisal chammash yabe, kashmash kuyon is peibal tolchi chale bayeto hun kane yel, yo walil che perkan yicham peibal yin hunelne, yutol yicham peibal tu, etahnak el yu hun sanset che yoche oko. Yuhtu yo walil chiwashikal ok enabal hunku, yo walil chechak escha enabal, chechaun hunuk aknabale chiwachne Dios ashka chiyoche, ta ashka tushin, tutun wal yel wach set oje beibalne, kash wach kal oje yuteba.